ngeke but okay. E-recording started. Recording is started. All right. Phinde ngibingelele class lethu. So phinde ngibingelele la eklasini lethu. Ngicabanga ukuthi bengimentionile kancane kulaba bebefikile. I think I'm going to take the first session yaleli class ukukhuluma ngento ebalekile kwi-dev process yakho. Abanye uzobadida but I think it's just ukuyipaka ekhanda lakho ukuthi kunento ekanje. Sisazoyenza later on. It's one of ama-advanced topics. The topic engifuna ukukhuluma ngayo is called e-version control. Right. So e-version control. So e-version siyayazi because ukuthini imoto miphuma i-Toyota yini lezi imoto lokho i-Hyundai phuma i-Hyundai i10 iphuma ngo-2010. So kuzothiwa i-Hyundai i10 le yango-2010 i-version mhlambe i-version yango-2010 or model yango-2010. Kuzoba khona ephuma ngo-2011 ayifani nephuma ngo-2010 kusayi i-Hyundai i10 but ayisafani usubona ime ngenye indlela. Abanye bakwazi ukuyibona iqhamuka athi ama-light ale ami kanje, omunye uyibona ngemuva athi lena u-version ba yango-20 ba. So that is a version of their motor. So ngesilungu futhi bathi it's an iteration of leyo motor. So it's the next iteration in the list. So mukala ku-1 uye ku-2 uye ku-3, you're just going up by a version, right? So ne-code yethu mesiyibhala uma i-project i-version bani ukubona i-app uma uyi-uploada kubo version 2 kubo version 3 version 2.4 kusuke kusho an iteration ethile. It corresponds with ama-changes athile enziwe ukuze ifike kuleyo version. So ngiyathemba singavumelana mengingathi mina uma ngivula le folder yethu yomsebenzi right click open ngiyivula le folder yethu. Ngiyathemba siyavumelana ukuthi uma uqhamuka usuzobuka le file le index.html nangu la ngifuna ukuveza onke ama-folder la ku-desktop Nomandla Leadership Academy tutorials. Nangu la u-index wethu ukhona u-tutorial 6 nangu. Aphinde ezoba khona futhi ku-tutorial 5. So uma sibuka u-tutorial 6 u-index wethu mengimvula double click ngimvulile uvuleka lapha phezulu. So ngifuna ukumvula la. Uma simbuka uyakhumbula ukuthi sisena myself but lona usena ama-button la phezulu special. So siyavumelana ukuthi ungasho ukuthi u-version 6 lo index. Uma uvula lo index lo wangu-tutorial 5 ungasho ukuthi u-version 5. Uyambona ukuthi yena unalama button kuphela lawa la phezulu. Uma sivula lo ka-tutorial 3 u-index uyambona ukuthi u-version ngizothi u-version bani 3 uyabona yena kanayo i-navigation la phezulu na-navigation la ngezansi, right? So kodwa ngokwe-user yethu mekuthiwa le project ngiyipresenta kumuntu sengithi sengiyiqedile i-website ngifuna ukupresenta cishe into ezobe inalama navigation nama-self obhalwe kahle kuney'thombe and stuff. So I won't present them with i-version le endala, ngizompresenta with the latest version. So that means kunendlela okumele ube nayo yokucontrola
ama-versions e-project yakho okuthiwa i-version control, so that ungalokhu ukhanda ama-folder kanje, but ube i-project yakho imi njengoba iyiyo, ama-files akhe lokhu edeka, kodwa ukwazi ukubuyela kwi-version uthi hayi ngifuna ukubuyela ku-version 1, ubuyele ku-version 1, ungalokhu uba nama-folder amaningi, ngoba manje ugcine wenza inangizana i-system yakho yomsebenzi wakho ugcine sekuwu-4 gigs, ngoba wena uhlezi u-edit ama-file instead of editing ifile kodwa ukwazi ukubuyela emuva kwi-version if kunenkinga. That is called i-version control. Kunethuluzi-ke kwa-software development, yonke i-problem esinayo ukhona umuntu ozohamba yokhanda ithuluzi lokuyisolva leyo problem. That is the spirit of i-software development, i-programming, ukuthi sisolve ama-problems. Umubuka uma usebenza kwi-file yakho ye-assignment esikoleni, uyisave uthi _1, noma uyisave uthi 1, uphinde uyisave uthi 2, uthi 2024, uphinde uyisave uthi 2024-3, yabona, thothi ugcina usunama-file nje kuxabene. So kwa-programming njengoba ngisho, siba nethuluzi elisizayo ukuthi into yethu ibe consistent. So ngizozama ukuli-downloada la, lizongisiza ukuthi mese ngilisebenzisile lelo thuluzi ngikwazi ukuphusha i-code yami remotely. Angithi i-code yami njengamanje ihleli kwi-computer yami, ngifuna ukuyiphusha i-code yami iyohlala kwenye i-service provider, ngithi cela ningigcinele i-code yami. Le service provider nayo GitHub, mase ngithi sign up, ngithi sign up ku-GitHub, ngingaka sign up nje, athi ngithi kanje, ngithi GitHub public files, noma ngithini, ngoba nginayo, I think nginawo u-GitHub ngise. Okay, so enter, ngithi kanje, ngithi mengithi la Sikhumbuzo Dime.com. I just want to check what is up on the website. So see, ngithi Dime Enterprises. Enterprises.com. Anamde kanjalo. Okay. Nokuthi lento ngikhombise example. Enterprises. Enterprises. I don't know .com one. I told my website. .com. Kodwa uma ngithi Nifty Billion manje, enye yama company enganginawo ebenga-operator la, so i-website yakhona la, theniftybillion.com. Uma ngi-click link yakhona, it was a simple single page website. I-company benginayo ibidila nge-222, so ngayikhandela nje i-website elula. Nkathi ngisase eCape Town, so ngafaka i-map, ngafaka i-catalog yami la. A very simple single page website. So i-code le yale website ngayihosta la, ngayigcina la. So kule website kuthiwa GitHub. So ngifuna ukuthi Dime Enterprises GitHub.
But should angivele ngilogge in so that ukuthi ngifuna ukuyisesha publicly ngoba mengiloga in omunye umuntu uzothi hayi wena lento ngoba vele usune account, so ngizologa in and then ngikukhombise and then we can search for it online. So la igama lami la username yami or email address njengoba bengibuza, I enabled i-2-factor authentication ukuthi i-account yami ibe safe. Check la GitHub, so check efonini yami le coding ngithathe efonini yami 963, right. Ngisho ukuthi uyayikopisha le code kwi-video ngeke kusize ungene kwi-account yami, iya-refresha every time. So ngifuna la, this is my profile la, my profile ama repositories shoot ama-project ami lawa ngokuhlukana kwawo. So mengibuka la ama-repositories ama-project engiye ngasebenza kuwo, ngizobuka la, so public lena, I think it was my personal website but I took it down. Ngizofuna le okay, but let me make an example of, yeah, so angithi yabona kune folder SRC, i-folder yami le mengena kuyo uyayibona ukuthi lento icishe imise okwama-files uma unawo kwi-computer. So ngiyivalele but ngifuna ukukhombisa simple one. Nangu index.html nayi icode yami, uyabona bayangivezela icode yami ebengiyibhalile, defaults.html nayi icode yami ebengiyibhalile, uyabona la kunama-code, kunama-comment, yabo, so that mengibuya back kwi-code yami ngibona ukuthi ngangenza, uyabona la ngenzile i-link njengoba nganginenzela example, yabo ahref facebook.com Sikhumbuzo Martin, ukuthi le website sengayitheka down but ngabe siyakubona konke lokho. Kuzoba i-404 page, i-error page, kuzoba u-JavaScript lo ngithi ngisazonifundisa wona, kuzoba ama-images, yabo mengithi le favicon mengiyibuka, favicon 32x32 angikwazi nayi file lo SM lo, so kwakuyi-website yami personal le, right. So ama-files amahleli la, mase kuba nento ekuthiwa ama-branches noma ama-tags, uyakwazi ukutagga i-version of your files. So for example ngingaba ne-version la ezothi version 2000 and njengoba senza ama-tutorial ithi version 1, version 2 ngithi version 3, right. Ithuluzi eli-powerful kakhulu leli, it allows us ukuthi sibe nama-files ethu njengoba unayo kwi-computer kodwa ukwazi ukwahlukanisa ngokwama-branches ukuthi okay kule branch ngenza nomsebenzi, kule branch ngenza nomsebenzi, and it allows you ukuthi collaborate nabanye abantu. So isiza lapho. Ngizama ukucinga la if there is but mhlawumbe ngicheck another day, but I think nje just the idea of ukuthi kuba nento ekuthiwa i-host ekwazi ukuhosta ama-files akho, lawo ma-files akho uyakwazi ukuthi uwa-save ngokwe-version so that ukwazi ukuya back noma uye forward. Under organizations nga-create organization account, there we go, okay. Now could the Nifty Pillion angithi ubonile ukuthi ngiloge in under igama lami Sikhulu Martin, ngikwi-profile yami kule website nakhu martinenterprises.com. Mengiklikha wona uzobona uzongasetha mina ngicontrole mina ukuthi umuya ku-martinenterprises.com uku-redirect to uma ngingaphosisi the Nifty Pillion njengoba ubona la, right. So mengithi back, I hope umuntu akadideki njalo la.
Right. So to recap, ngithena mina ama-file akho musebenza nawo locally akufuneki ulokhu wenza lento. Yabo lokhu wenza i-folder, wenza i-folder, wenza i-folder. What you care about is the final version, but you also care about ukuthi umuntu ekwazi ukubuyela emuva abone i-version endala, abone umehluko between ama-versions. For lokho kunethuluzi ama-developer alikhanda akuthiwa uGit, ukuthi ucontrole ama-version kwikhompyutha yakho, mase ama-file ukwazi ukuwabeka or ukuwa-hosta nge-provider ekuthiwa uGitHub online. Excuse me, ukuze ama-files akho uwasherishe with abanye abantu and collaborate. So ilokho-ke engizokwenza mina ngama-files ethu lawa, so that i-lesson ne-lesson i-corresponde ne-version ethile ku-GitHub. So kuyakusiza ukuthi ube familiar with u-GitHub, mase engusherishela ama-file ngusherishela i-link ukwazi ukuthi unavigate ubone ama-files ahlukile ukuthi oh la besiku-version ba, la besiku-version ba. Ngisazokusetapha kahle lokho privately, but I'm just giving you an idea. I-project yethu, for example, ngizoyiqamba ngithi mina Nomandla Leadership Academy tutorials. Mase ngena kuyo la, uzobe usuyibona njengoba iveza la, njengoba iveza la ukuthi the Nifty Pillion. Right. Uzobe ukwazi ukubona ama-files futhi iyakukhombisa ukuthi the last file you changed ibi-corresponda nayiphi i-commit. So mengibuka la nginama-branch awu-2, angazi ngangiwaqambe ngathini, waku-main branch ne-staging branch, shuthi ama-changes engangiwenza la ngisuke ngisafuna ukuwa-test. So mengenza isibonelo, ngifuna ukukhombisa just in future, angifuni uyihluphe kakhulu ngalokhu, ngizothi pull request, ngifuna ukukhombisa nje just this feature, ngizothi new pull request, ngikhethe choose different branches, main compare base branches, main compare with staging. Ithuluzi elibaluleke kakhulu leli liyakhombisa 3 commits, shuthi ngenza umsebenzi ngase ngiyawukhomitha ngawubeka ngathi okay sengihappy ngalokho, ngalandela ngenza olunye ngathi ngihappy ngalokho. Njengoba ubona la angazi ngangixakwa yini ngathi holy hell, ngathi update readme, so nga-update ifile ekuthiwa i-readme, ngathi change times. Uma ngiklikha la, it corresponds to a change that I made, dismiss. So yabona na i-code yami yasho ukuthi before isikhathi sami sasithi 8 to 16, I think in a space, or kuno H la kwakuno 08H ngapha u-H akasekho. So ngiyakwazi ukubona umehluko ukuthi ama-file amashintshe kanjani. So it's a very powerful tool that you have to be familiar with as time goes on. Kancane kancane njengoba ngisho ukuthi njengoba nginifundisa lento programming, I'll be introducing you to izinto eziningi osuke ungacabanga ukuthi zikhona ezikwazi ukukusiza kumsebenzi wakho. Lento ka GitHub ungakwazi uya-Git ungayisebenzisa ngisho kuma-file akho omsebenzi, yabo nangizane i-Word document file. Wenze usave, you save a version ngo-Git, uhamba usave, you save a version ngo-Git, you store it online ukwazi ukubona umehluko and share or collaborate. La mengenza i-pull request njengoba kade ngisho ekuqaleni, mengithi create pull request between main and staging, methi files changed, iwona ama-files ashintshile la njengoba iveza ukuthi la ngishintsha isikhathi, la ngashintsha ngathi public holidays, ngathi closed, angazi hello nguthatha. Right. So yeah, that's just the gist of it. Uma mina ngusherishela i-link, for example ngizosherishela i-link lana ngithi nayo i-link, uma ufuna ukuthola ama-files ami ama-lessons ethu uzawabona onke la ama-files, and then mhlambe uzoshintsha ngama-tags. So you're gonna select here ukuthi okay uselect i-tag ethile ehambisana naleyo lesson. Angisezukuqhubeka ngilokho ngistorisha ama-files ami kanje ngama-folder. So ngibona folder eyodwa engisebenzela kuyo, ngiphusha ushintsho lami to
ugate. Noma na for now ngizolokhu ngiqhubeka ngiba nama-folder until ngize nginifundise ukuthi ugit usebenza kanjani. So I think for now the key takeaway is kune-app ekwazi ukusiza ukuthi ngunikeza ama-files ungaze wa-download wafake kwi-file yakho, uzowabuka la, uzobuka i-code yami la, uzoza la kwi-code uvule ifile ukuthi okay u-index.html kasikhumbuzo njengamanje unani, uvule la uyibuke ifile yami, uyibuke la, ubuke okay. Lena-ke ineshintsho eliningi. Uyakwazi nokuyi-download ifile, download raw file noma uthi copy raw file, noma edit options, I think open symbols, ungabuka raw, mesithi raw, yeah, nayi ifile isiyonke. So mengithanda ngingayikopisha yonke lento la, it's control all. Umuntu uzobe seganga-ke mesenza njethi ngenza isibonelo, bengivula lo index wami lo, ngimvula ngo-Sublime njengobunjani njengamanje, ngifuna ukumvula ngo-Sublime text, ngikopishe ifile yami le yaleyo website ede ngintshela ngayo, nangu index wami wonke, ngithi control all, control A ngidelete yonke into, mase control V, sengipaste le code yami yonke le ngiyikopishe lapha kuleya file. Futhi wena usukopishe i-code yonke kathisha ngoba ufuna ukucheat. Okay, ngisave ifile, sisavekile. Uma ngireloada leli page uyabona ukuthi i-logo, rentals, ngoba manje i-style asikho. So iyakuvezela ukuthi i-content, i-page lami linalezi zinto, kodwa i-style angisifakanga. Ngisazokufundisa-ke nge-style noku-import ama-files e-style, kodwa yonke into ekule website le ebengikukhombisa yona le nayo. Ngiyabona isithombe esinokey nasi ngapha, ngathi besikhona la phezulu, nasi isithombe esinokey, but asina style, siyivelela nje lapho esifuna ukuvela khona, right? Uma wehla la, wehle na ama-link o-Facebook, i-link ka-Instagram, kodwa asikho style. So bengiyikopishelela nje i-HTML content yale file le engiyi-storishe remotely. So ngizosherishela, I think at the end of i-lesson yanamuhla ngizo-download ugit wami, ngenze engikwenzayo, ngikhande i-link ezonisiza ukuthi nikwazi ukuthi usebenzise ama-files ami as a reference. Uzobe uza la online, uklikhe, ubuke ukuthi ngenzeni, uzame ukulandela lokho engikwenzile, ukopela. Kodwa I highly recommend to avoid ukuthi copy paste yonke into engiyenzile, ngoba uzobe ungafundile ukuthi uma wenza njani. Right. Okwamanje I think ngizokusherishela ifolder yami publicly, but in future bese ngifundisile, sengilindele ukuthi umuntu unayo i-account naye kule app, ngizoyenza private so that uzothi uma ufuna ukungena ube umuntu engu-alawishile ukuthi u-accesse leyo folder, ukuze ngazi ukuthi abantu abane-access abantu abakuleli class kuphela. Okay, so ngicela ukuyishiya lapho le kind of mphumela eceleni. Ngikhuluma ngoba ubaba uNomandla uyasho ukuthi cha, uzamile ukwenza but kunama-struggle abe nawo. So ngicabanga ukuthi into ezobuye imsize meniba nama-struggles ukuthi ube nayo into oya kuyo to reference ama-files kathisha ukuthi ami kanjani, so that kube lula. Angenzeki ukuthi ukho ngivalela, I think I'll just set it up later ngoba manje bengingaplananga ukuthi ngenze lento officially lebe ngikhuluma ngayo manje. Ngiyavala lonke lama tab, ngizothi undo la, control Z, undo, yeah. So control Z, save file yami njengoba injalo, reload, yeah, file yami right. Alright, so sibuke into Volvo, I think iwebsite yaka Volvo sayibuka ukuthi yazi singayikhanya mesibuka izinto
uthisha sesifundisa zona over the last lessons. I-navigation nje la phezulu sesinayo. Umuthi la ekhaya, myself, amakhasi pages, nakho umuthi izikole schools, nakho umuthi izimoto cars, nakho. But bengisenza ama-pages ethu a-contain ama-topic esuke siwafunda. So njengamanje uma ubuka kodwa nangu about us ka-Volvo, uVolvo ukuthi slow. I-website yabo is not optimized. But we must click about ngizothi mina open about lo open new tab. Slow kakhulu, slow kakhulu website yabo. Inenye enama even nje into noma KitKat, akasibona ukuthi KitKat unayo any website. Just anything random any website esizokwazi ukuthi mesiya ku website yabo ukuthi banayo i-top navigation. Bafo ngiyaxolisa mhlawumbe uphazamisa. Ngicela ukubuza KitKat ukuthi uGitHub uthi asiyo register yini? Yes. No, not yet. Okay. Asingaqali register. Yeah, asiyekele link asingaqali register. Ngizoregister mina ngenze privately mase ngunika i-link esine code yami engiyibekile. But bengikukhombisa ukuthi unavigator kanjani kuyo ubona ama-files. Yes. Then mhla sesenza senginifundisa official ukuthi uGitHub nizosebenza kanjani from gates uzuphusha i-code yakho. Only then ngizobe sengilinda ukuthi ube registered. Mase i-folder yami ngiyenza private. Mase iba ne-access kuphela kubantu abalandelile ilesson engizobe ngiyenzile. Sizokwenza kanjalo. But anguvimbi ukuthi uregister GitHub ungangizwa kahle. Yes. Okay, yes. So now KitKat. We know about us la phezulu. Angithi about.php. PHP is another programming language. Njoba ngichaza ukuthi ama programming language maningi. We know about us, we know social. Angithi KitKat ukhande i-website KitKat group ngoba kusiyo KitKat lo kwachocolate lo. Futhi bathe ngi-domain bayithola ukuthi ayikho angazi. But ukhande i-website yabo na ine-navigation bar njengathi la. Ngithi i-website yethu nathi ekhaya ama-cast pages izikole izimoto. Nala same thing nabo bano about us. Umclick about us. Umclicka u-social uhambisana ne-initiative.php. Ama-files lawa abanawo kwi-system yawo. Sembuka if there's a quick thing engingakhombisa yona ukuthi angifuni ukukudida ezinye izinto ngisuke ngikukhombisa nje just to see what's possible or available to wena. Angithi yabona i-website isuke iyinto i-website isuke ik-allowisha ukuthi u-access ama-files akwi-computer thizeni ekwi-internet. I-internet indlela yokuthi mina ngikwi-computer yami ngikwazi ukucommunicate ne-computer ephesheya esuke inama-files athile engisuke ngifuna ukuwabona. So uma leyo computer over the internet sibiza ngokuthola ama-files a-hosted. Yabo i-host njengomuntu ofike wazokuvakashela endlini angithi kuthiwa wena uyi-host yakhe. Lo muntu u-hosted endlini yakho. So i-internet iyakwazi ama-computer aku-internet aya-host ama-file athile and then wena using internet uyakwazi uku-accessa izinto ezi-hostwe kuleyo computer. So indlela i-internet yenza ngayo ukuthi kube lula uhlukanise umuzi nomuzi oyi-host yento ethile, it is through i-domain name noma i-website name. Njengala ukitcatgroup.com. ukitcatgroup.com uhambile umuntu wayolithenga leli gama ukuthi mina ngicela ukulisebenzisa leli gama ukuthi mengifake ama-files ami ngiwabeka ngifuna abantu mebesebenzisa leli gama ukitcatgroup.com bekwazi ukuthola ama-files ami kwi-computer thizeni engizobe ngiwabeke kuyo. Leyo computer for example siyakwazi ukubona ukuthi ine-folder ewu-CSS, inama-files akha CSS, ine-folder ethi fonts, ine-folder ethi images, ibe ne-folder ethi about. Shuthi i-about page yakhe yena methanda ufake u-banner 1 banner 2. Ine-WhatsApp logo,
ibe no JavaScript, lo JS umele JavaScript, izoba no initiative.php le file esiyibukayo. Uyabona mengiyivula le file, ngiyabona u-HTML lo muntu awubhalile. Ubhalele u-HTML waseya uhosta kwi-website, kwi-computer ethile kwi-internet. Waseya expose leyo computer kwi-internet. Wasethi uma abantu befuna uku-accessa i-computer le bethole lama files engiwakhandile ewebsite yami enhle, ngifuna ukuthi bawathole ngokuthi beze la ku-www.kitkatgroup.com bazokwazi uku-accessa ama-files ami. Uyabona le folder le structure ishifane nale folder structure yethu ukuthi sino index. Mengibuka nje la tutorial 1, yakhumbula tutorial 1 ngathi ngino images mase ngiba ne-file engithi hello world. Uyabona ukuthi uma ubuka la kucishe kufana ukuthi une-file la ebe ne-folder ethi images. Those are the similarities akhona, but yena-ke ngoba ukhanda a full website akanenzisi tutorial, kunezinye izinto eziningi ase-includile ukuze uma wena uya ku-initiative kuvele kube kuhle kanje, yabo. So this is basically like uma ngiya ku-kitkatgroup.com ngisuke ngi-access i-computer yomuntu. Leyo computer lo muntu ukhethe ukuthi angikhombise i-folder enalama folder kanye nalama files. Same thing mengiya la ku promotions, mengithi promotions angithi yabo iwebsite yami ilandile yalanda le folder na i-file promotions, yona file njengamanje acontrolayo ukuthi izokhonjiswa kimi kanye nalama file adingakalayo ukuze i-page lakhe leli lake HTML lisebenze kahle. So that means istayela, ithombe, yini yonke into, right? I-internet ilokho nje, internet ilokho. It is a way ukuthi si-connecte i-computer nenye i-computer instead of ukusebenzisa i-cable to cable, instead of ukusebenzisa i-USB, instead of ukusebenzisa angazi nenye bebeyisebenzisa kudala i-modem, right? Or ethernet cable. Okay, so nakhona lapho ngiyadlula just ukukhombisa ukuthi nawe kumele wazi ukuthi le website oyikhandayo ekwi-computer yakho ngoba ulandela uthisha kumele ekugcineni uma ufuna ukukhombisa umuntu ukuthi hayibo thina sifunda ini, ungathi kumuntu akaye ku-users la kunegama lakho Zandile desktop, unama tutorial bar izimoto, uthathe lento uyinika umuntu uthi nayi link yami hamba uthola into ade ngiyenze eklasini, yabo. Sengiyamsendela umuntu la ku-website ku-WhatsApp ngithi mina uma ufuna uku-access i-website yami engiyikhandile ususendela umuntu lento, yabo, le ngisendela ku-WhatsApp. Okay, nayo-ke. So uma umuntu ethatha lento efaka la kwi-browser yakhe ethi ngiyayikopisha lento, ngiyikopishe, useyethatha umuntu useyenza kwi-browser yakhe, useyayipaste, usethi athi ngingene ngibona ukuthi ubaba uNomandla ukhande i-website, hayibo izombhedela ngoba manje yena, yabo nje mengathi mina mengithi thatha le link ngizothi link ngithi ngiyivula kwi-computer yakho ngeke uyibone lento ngoba le file le ayikho kwi-computer yakho. So i-internet isivumela ukuthi ngithathe le folder le ngiyenze kube yiyona umuntu umeya kwi-website yami kuzoba www.com. Wonke umuntu okuleli class uzoba nayo i-website yakhe at the end of i-course yethu. Wonke umuntu uzobe ne-website yakhe ezothi www.nomandla noma igama lakho.co.za. Ngeke sisebenzise u.com ngoba uyabiza u.com. Mase uba nama-files akho onke. Mase uyayithatha i-link www.nomandla.com uyinika umuntu abone umuntu into ade uyenza kuleli class. Wonke umuntu at the end of the lesson. So asibekezelele ukuthi size sifike lapho. Okay, ngize ngifike lapho ngithinta izinto eziningi, but-ke ngize ngifike lapho bengizama ukuchaza ukuthi i-website yakho misiyinhle ufuna ukuthi umuntu ukwazi ukuyisharisha naye, right? So asiqhubeke nelesson yethu, siqhubeke ngokufunda ama-concept ethile e-HTML sibe siwa-applya kuma-pages, kuma-file ethu ngokuhluka kwama-page. Kancane kancane sogcine sibone ukuthi senzani, right? So Friday ngifundisile about
element ethu amasha, which is I for italics, EM for strong, umark for umaka, I think iba underscore, small iba ncane, or umark uba yellow, usmall kuba kuncane, ubani lo, udelete, u-DEL, uma sithi ebomvu, igama lakho lavela likanje. Silver, ivolvo yami silver, kodwa u-underlined through ukuthi ngithe INS, right? So sifundile ngalokho. It's just a string formatting, indlela yokuformatha i-text yakho ukuthi ivele kanjani. Siyazi ukuthi uma usebenzisa u-Word document, wona bakunika ukuthi uklikhe phezulu, uklikhe uthi change style, uvele ushintshe style. Kwa-HTML uma ufuna ukushintsha into ivele ngendlela ethile, ubhala i-code. Okusho ukuthi kumele uyazi instruction yaleyo code ukuthi okay, sengifuna into yami ibe bold, uzohamba uyokhumbula i-code oyifundile yokwenza into ebe bold, noma uzohamba uyoyicinga, yabo. Angithi usuyazi ukuthi okay, ikhona indlela yokwenza i-text yami ibe bold, usukhohliwe, usuyagooglisha how to make a text bold in HTML. Suyakwazi ukugooglisha bethi mebekhombisa into ingakudidi ngoba uyazi ukuthi into available. Nangithi yabo, to make text bold in HTML, you can use the strong tag or the B tag. Both tags will make the text inside them bold. Uyabona? Nayi i-answer. Sifundile kule nto ze-tutorials. Bonile la, strong, nangu strong, samsebenzisa u-B. Yabo, wena usuyamazi, usukumgodla wakho ukuthi uma usufuna ukwenza into uyakhumbula ukuthi no B, usufuna ukwenza into uno I, noma ubuthanda ungagooglisha futhi. Oh, sengikhohle ukwenza into, let me go Google it. So ilesson yethu ya Friday ngokufundise lama tools. Ngaphinde futhi senza i-navigation bar yethu yayinhle, siyenze in one place, sayikopisha sayifaka kuzo zonke indawo i-page lethu noma uya kuphi. Klikha la, ishintshile ifile kuvele okunye, amakhasi pages kuvele okunye, izikole kuvele okunye. Just a recap. Right. So nanamuhla ke ngizocela uku-introduce amanye ama-tools ozowasebenzisa ukuthi i-page lakho libukeke ngendlela wena ofisa ngayo. Google Chrome, ufuna ukungena, no? Ngizocela ukuwaskip ama-colors, ngenza ama-examples ngathi ikhona into okuthiwa ama-colors, ngathi red sasebenzisa ngoba lo e-blue. Ama-colors uyakwazi ukuwabuka advanced ukuthi ucontrola kanjani i-color ibe lombala osuke ufuna ngaphandle kokusebenzisa lamagama a-predefined ozukunikwe yilaba baka-HTML. Sisazobuye sikwenze lokho in the future. Ngifuna ukuza la ku-CSS, ngifuna uku-introduce u-CSS. U-CSS wethu sike samsebenzisa phambilini. Ngifuna sikhulume ngey'moto, siney'kole la. Before siqhubeke ngizothatha le folder yethu tutorial 6, mengivula le folder noMandla Leadership Academy tutorials again, ngiyenzela ukuthi yonke into imeshe neyami. Copy le folder, copy, uthi right click suyikopishile, uthi paste, isiya paste ke siyasho uthi copy of 2005, so uthi right click, uthi rename, sesiya rename 2025 wethu June, siku-June, namuhla uJune, banamuhla uJune 18, June 18, tutorial 7 wethu. Right, folder yethu ngikopishele yango mhla 13 ngakhanda yangomhla 18. Uma ke angithi ngivule ngale ngefile system yami, uma ngivula u-Sublime wami mengibuka lana ifolder yami. Again ngizokwenza futhi ukuthi namuhla phinde siqale phansi,
No, do not save changes. Ufuna ukuthi close all files. In the futhi ngithi right click, ngithi remove folder from project, ngivala uSublime wami. Again, une-folder yakho inama-folders for ukuhluka kwemisebenzi for every day. Sengivula uSublime wami, ngiyamsesha la, sesha uSublime. Okay, Sublime app yami, open Sublime. Once I've opened it, ngimlinda avuleke. Sengimvulile, sengize ngaklikha kaningi ngoba ube slow. Sengimvulile uSublime wami, sengize la phezulu file, sengithi open folder. Sengivula ifolder yami le, Nomandla Leadership Academy tutorials. Again, such IDE, it's an integrated development environment. Ithuluzi elikhandwe amanye ama-software developers ukwenza ukuthi kube lula wena uyi-software developer ukuthi usebenze ngama-files akho, nanokuthi ikwazi ukuthi ube efficient, usheshe mu-code. Iyakwazi ukurecognize ukuthi usebenza nge-file ethile, mase ikwenzela i-color coding, ikwenze kubukeke kahle code yakho. Iyakwazi ukukusiza futhi ukuthi predict ukuthi ufuna ukubhala ini ngoba iyayazi imithetho yaleyo language. So angithi bengingawavula ama-folder ami kanje njengoba bengavulile ekuqaleni using u-file explorer, but mengibuka la uyabona ukuthi mengivula le file le ngithi edit, uyabona ukuthi sekumele ngi-right click mengifuna ukuyivula, kodwa ngoba ngisebenzisa uSublime Text ngavula i-project yami, ngiyakwazi ukuvula la ngithi ngiklikhe kanye isiyavela ifile yami, sengiyabona ukuthi kunani. So iyona advantage leyo yokusebenzisa integrated development environment. I-code yami is color coded. Ngiyakwazi ukuhlukanisa izinto, iyakwazi futhi ukupredictor. Yeah, okay. So ngizofuna senze ipage lethu elisha, it's a new file, page lethu elisha. Ngithi file, ngithi save, ngithe new file, sengiyalisave kule folder yethu, nayo ifolder yami ngiyalisave. Ngizothi leli page lethu yini, wonke umuntu unazo izicathulo, wonke umuntu unazo izicathulo.html. Izicathulo zakho lezi oyithandayo, izicathulo.html, save. Yeah, isisavekile ifile yakho. So mengibuka la ifolder yami, na ifolder yami izicathulo. Right, line 1 wami. Okay, saphinde sathi umthetho uthi before ngiqale ngibhale icode yami kumele ngiqale ngilandele umthetho waka HTML ukuthi senza njani. So ifile yakho uyayichaza ukuthi what type of file it is, doc type, masuthi HTML, uvale i-bracket. This is not an element, uyachaza ukuthi document type yakho yini. Ushayo enter, uvule i-bracket, usuyafaka u-HTML wakho. Again ngathi uma upress u-enter, ngenxa ukuthi ifile yakho uyisave kahle, wathi something.html, uthi uma wenza lento ivele automatically ikubhalele i-scaffold noma i-skeleton se-HTML file yakho. So again besingeke isidingo sokuthi ngiqale ngo-doc type ngoba iyazi ukuthi kumele kube ne-doc type. So athi ngisuse yonke into ngale phansi, ngisave ifile yami, ngiyi-delete le file. Right, so ngenza i-copy ye-folder yami yomsebenzi wango 13 June, ngiya-create la new file. Ngingakenzi lutho kwifile yami, ngithi file, save, sengiyayinika igama izicathulo.html. Right, ngithi enter, isisavekile ifile yami izicathulo.html. Bengiyibuka la nayi izicathulo.html. Ngoba sisebenzisa IDE, uma ngithi mina HTML base ngithi enter, sivele ungifakela iskeleton sonke. Okay, again this is a parent, these are the children, head no body.
iy'ngane ezahead uyayibona zila ngaphakathi. Ngiyathanda-ke mina ukuthi i-child ne-child ibe uthi control set ibe inside i-parent, kucaca ukuthi ngaphansi kwe-parent uthi tab, ubuye nobody wakho lo uthi tab ukuze kube clear. Ngithi yambo nangu HTML wakho uvuliwe, nangu HTML uvaliwe, nangu head wakho uvuliwe, nangu head uvaliwe, nangu body uvuliwe, nangu body uvaliwe. I'm hoping ukuthi akasekho umuntu osaba nephutha lokuthi i-structure se-file yakhe asikho right, therefore yingakho uthi uma wenza izinto kungenzeki. So lokho practice until it's perfect. Ngiyakuphinda kule lesson so that it can be easy ukuthi ukhumbule, ubone ukuthi uma kunephutha olenzile, ubone ukuthi iphutha wena ulenza kuphi. Ngase ngiyachaza ngathi lokhu kuzibe kwamanje nalokhu kuzibe esikufunayo ilokho. Okay, uma ngibuya la angithi file lami ngisevile, uma ngibuya la kuma folder ami nakho izicathulo ngiyayibona izicathulo zami la 0 kilobytes, kusho ukuthi akuna content kule file, akuna lutho, akuna information, right? Uma ngilivula leli page lami double clickile, anginga double click ngoba khona uzothi akaboni ngenze njani. So uzothi right click ngithi open, nali izicathulo zami zi-blank. Uma ngithi right click inspect, ngifuna ukukukhombisa lento ede ngikukhombisa yona nge-website yomunye umuntu. Uma ngiza la ku-sources uyabona ukuthi mina ayisangivezela u-www.bani, isingivezela ngokuthi ngithi file nayi ifolder yami isiyangivezela iy'cathulo. That's the only file engiyilethile engiyidelive kwi-browser. I-browser nkathi ithi requesta le file ithole le file kuphela, and le file ayidependanga kulutho. Okay, uma ngenza isibonelo ngale file le, ngifuna ubuke la tutorial 1, ngivula uma ngaphosisa my file, uma ngivula my file it was hello world. Uma ngivula hello world mase ngithi right click ngithi inspect, uma ngibuka la sources wami, mengibuka ngithi yabo kuno images because le file yami ka-HTML idepende kule image ekule folder. So nangu image wami, nayi file yami, nayi content yami yakwa-HTML, nakho igama lami ngingu lento esasiyenza, right? So into esiyibone kwi-website hosted online nathi sinayo la kwi-computer yethu. Kuwukuthi umehluko thina sisa-accessa ifile yethu ngokwe-coding terms sithi locally. So ukwi-local computer, ukwi-local system, we-access ifile yakho over the internet, right? Funa ukukhombisa nje ukuthi sikhanda i-website, ngizama ukugcizelela lokho efana namanye ama-website. Ngisho lena for example le file yethu ayinalutho, izithi content unavailable. Okay, izicathulo.html. Asiqale mesenza ushintsho la, izicathulo zethu yini esifuna ukuyibhala ngazo. Ngithi mina izicathulo engizithandayo, right? Mase ngithi file save noma control, mengithi file save noma ngithi control S, mengibuya la refresh page lami la phezulu sekuyasho izicathulo engizithandayo. Ukuthi usuyabo sekune content ngoba ifile yami iseyiviwe, iyabonakala i-HTML yami inhle. Ngiyakwazi ukuvala uhead, ngiyakwazi ukuvala ubody, ngiyakwazi ukuvala HTML ngoba yonke into igroupheke kahle, right? Okay, angiqilile lapha ke sengithatha i-tangent kathathu, but ukukhombisa ukuthi lento esiyenzayo i-genuine kangakanani. Ngiphinde ngikukhombise ezinye izinto ebezikhona kwi-computer yakho noma kwi-browser yakho obungazi ukuthi zisizaphi noma zenzani, but khombisa ukuthi i-file yakho misi kwi-browser yakho usuke usune-access yayo yonke into ngaleyo file, even i-code yakhona ngqo. Okusho ukuthi uma wena uya kwi-website ethile uthi awuyazi ngiyayithanda into abayenzela kule website, ngifuna ukuthi lento nami ngiyoyenza kwi-website yami, you have access ukuthi uyithathe leyo nto uyikopishe uyifake kwi-file yakho, kwi-system yakho, kwi-computer yakho, mase uyasave, mase uyabona ukuthi oh isiyafana lento naleya website.
Okay, so icathulo zethu before sibhale ngazo siyakhumbula ukuthi iwebsite yethu ine-navigation and kune-page elisha esili-edile kusho ukuthi yonke indawo kwiwebsite yethu kumele sikwazi ukunavigate size kuleli page. So ngizoza la ku-index noma yiphi ifile ngikopishe i-navigation yethu, selecta yonke ngithi copy, sengiyikopishile ngize nayo la kuyicathulo ngithi paste. I-navigation yethu le u-A index.html uyasho ukuthi ekhaya home, ngithi control save, sisavekile. Ngize la ngithi reload, page lethu line navigation. Ngiyakwazi ukuya ekhaya, uma ngisekhaya ngiyakwazi ukuya ama pages ami, uma ngisekuma pages ami ngiyakwazi ukuya kwisikole, ikole engafunda kuzo ngiyakwazi ukuya kwimoto. But njengamanje sengi-add icathulo, ngifuna ukubona icathulo la. Okay, sengiyabuya ngisebenzisa i-element yami okuthiwa uspan. I-element le uspan iyakwazi ukuncika kwi-element eyivumelayo ukuthi kuncikeke kuyo. Sithe ama-element ethu behave differently, kunama-element acwasanayo athi cha, mina ngoba ngihleli la, uma uzolandelisa ngenye element kumele ibe ngezansi kwami. Kube ne-element ethi cha, mina ngoba ngihleli la, uma ulandelisa nge-element ethanda ukuncika anginankinga, ayincike eceleni kwami. So sithena uspan no A is one of those elements akwazi ukuthi ancikisane. Okay, so sisebenzisa uspan wethu no A wethu, thatha advantage ye-behavior yakhe ukuze sikwazi ukuthi siyenze i-navigation yethu. So uspan wema ngaqeda ukumkhanda as an element, ngifike ngavula ngathi span, ngavala, sengiyavula, sengivala i-tag yonke. Ngiyabuya uspan wami, ngifuna ukufaka i-pipe yami, shift, mase ngithi pipe. Ngithi control save, sengiyisave ifile yami, bengibuya la, ifile yami ngithe izicathulo. Ngiyakwazi ukuthi ngirename ifile nje phezulu nayo ipipe yami la, uyayibona ipipe yami. Uma ngiza la kwizimoto ayikho le pipe ngoba ipage lezimoto angiyifaka ngepipe, right? So ifile yami is either mengithanda ngiza la kwi-folder yami ngiyayivula izicathulo, ngiyayivula nayo nangu pipe wami. Okay, so ngase ngithi mina sifuna upipe wethu abe ne-space before kulokho akulandelayo ngifuna abe ne-space, kulokho okuzomlandela sifuna kube ne-space. So sase si-introducer into ekuthiwa i-attribute. Sathi attribute yethu inegama elithi style. Sathi attribute ufike kube attribute name uthi equal sign, ufaka ama-quotation mark. And then mase uba ne-property ku-attribute. I-property yethu sifuna ukuyisebenzisa u-margin. U-margin isishilo sathi ucontroller i-space around i-element yakho, it's margin. Ufake i-colon, ufake i-value ye-property yakho, thina sikhetha ukuthi ibe u-15 px okungama-pixels. Sithena i-screen asibali ngama-meter, asibali ngama-centimeter, sibala ngama-units awo of measurement, 15 pixel ngoba i-screen isincane. Okay, mase uthi semicolon. Mengithi control S, mengibuya la i-page lami ngili-reloader, uyabona ipipe yami isimuvile yashiya uzimoto yeza la. So sengiyalandelanisa, ngifuna ukufaka i-link now to ifile yami yezicathulo. Ngiyavula i-opening bracket, ngithi A, ngiyavala, ngivule, ngifake i// u-A wami sengumvalile. I-element yami ka-A iphelele nge-opening tag ne-closing tag. Sengiyabuya la, ipage lami limalana nezicathulo. Mengithanda ngingasho ngithi izicathulo zami noma ngithi engizithandayo. Mase ngithi in bracket, mengithanda ngithi my favorite shoes. Sengenza capital letter la. Favorite spelling mhlawumbe sa-favorite si-wrong, ngivala i-bracket. Ngiyayithanda nje ngiyibhalela ukuthi u-A wami uzosho njalo. Mengithi control save, ake sibone la izicathulo engizithandayo, my favorite shoes. Uyabona ukuthi bonke laba abanye ba-underlined
banombala futhi oblue. Mina kusa black and white, ku-black umbhalo wami. Why? Ngobani? Angakayifaki href yami, angakayifaki i-attribute ka-href ukumtshela lo anchor ukuthi uma umuntu epressa leli gama abe navigated to what page. So sengizothi space ngithi href, i-attribute yami href equal ngithi same, ngithi quotation mark, sengifuna igama le-file engifuna ukunavigate kulo, izicathulo nani, izicathulo.html. Sengiyabhala izicathulo.html. Okay, control save, control S. Reload i-page lami, ngiyambona manje ucathulo use-blue because ngimenze correct. So again, yonke into esuke siyenza inesidingo. Uma wena ungamfaka ngo-href uthi wena kuzolink, ngeke kulink. Uma ungavalanga la, ngeke kulink, yabo. Uma ubhale wathi izicathulo wangamfaka u-html, uzothi umpressa engakuyisi kwi-file e-right. So yonke into inesidingo. So njengamanje mengiklikha la, ungithatha vele kungisa kwi-file engikuyona, kodwa mengiza la kukhazi wami, iy'cathulo azikho. So angikwazi ukubuyela kwi-page lami ley'cathulo. So ngizokwenza njani? Ngikopisha yonke into yami e-correct. Ngikopisha yonke. Copy. Ngiyabuya la kuwonke ama-page ami, amakhasi. Ngiya-replace lokho okudala. Ngiyakuselecta konke from line 8 to line 8 to line 14. Ngithi backspace, ngiyakususa. Mase ngithi right click, ngithi paste. Control V, uyabona la ukuthi control V. So ngithi paste. Nakho, jabo i-page lami la. Ngiyabona futhi la mengibuka la, kuyangikhombisa ukuthi ngishintsheni. Ngiyabonakala ukuthi ngi-add uline omusha, nga-add lokho. Okay. I-file yami angakayisave, mengiyisave isi-right. Bathi la ngakathengi cancel. Sengisavile i-file yami. Okay, phinde ngikopishe futhi. Select konke. Ngithi right click, ngithi copy, control C, copy. Ngize i-page lami lesibili index. Ngizokopisha. Kopishe konke. Kopishe konke. Hayibo. Konke, and then backspace. Ngithi control V, sengipastile. Ngithi control S, save. Phinde ngize i-page lami icathulo, ilele bengikulo, page lami ley'kole, again, ngisusa okudala, ngifaka okusha, control V, control save, control S. Page lami ley'moto, ngisusa okudala, control V, mase ngithi control save, sengisavile. So ngilindothi i-navigation yami manje i-updated. So mengi-reloada i-page lami, remember ngithe i-program uma isebenza nge-file, iyathatha i-file isebenze ngayo in memory. So iyakudisplayela, uyakwazi ukupressa, uye somewhere wenze ini, because your file is in memory, iku-RAM. Uma usufuna ilande the most recent version of i-file yakho, so ufuna uyoyilanda ku-hard drive. So kwi-permanent storage, u-hard drive, usuyaya manje uthi reload la phezulu. Isilanda manje i-file yami ku-hard drive. Le file yami ku-hard drive isinani. Sesiyabona ukuthi oh i-file ku-hard drive isi-edeke le link le. So njengamanje mengiya ku-home, i-link yami ikhona. Amakhasi, i-link yami ikhona. Izikole, i-link yami ikhona. Yabo. So i-page lami sengilikhanda nje sengiyakwazi ukufaka i-navigation. I-navigation should be into osuyikula manje ukuthi i-page mengilikhanda ngiyakwazi ukunavigate, ngibona izinto ngokuhlukana kwazo ngokwama-pages ami. So ngifuna manje iy'cathulo athi ngibukeke la. Uma ngiza la kwi-desktop yami, so mengithi lokhu minimize, ngithi minimize la, ngithi minimize la. Ngifuna i-folder yami la, i-folder yami eney'thombe. Lezi y'thombe zami azikho iy'cathulo lezi y'thombe zami. Okay. Angize la. Ngize la ngithi shoes. Ngikhombisha iy'thombe zami, ngifunela nje isithombe sey'cathulo. Aziy'cathulo bayayidayisa. Kuney'cathulo engiy'thandayo. Ngenze njani? Ngithi right click, ngithi save image.
So ngifuna ukuyisave le image yami, ngiyisave kwi-folder yami yey'thombe. Mase so i-type ye-file yesithombe iyakwazi ukuba WebP, isithombe lesi. So mengisave ngithi mina isicathulo 1. Mase ngiselecta le folder yami izithombe, ngithi save. Okay. Ngiphinde ngithande lesi sicathulo, ngisisave, ngithi save image as. Ngiyisavela nje iy'thombe zecathulo. Save image as. Save image as. I follow save. Okay. Cool. Yeah. So again, desktop yami, folder yami iy'thombe. Sengiyasave futhi. Isicathulo 2. Okay. Isicathulo engisithandayo, ngithi right click la, save image as. Folder yami engiyazi engisebenza ngayo ku-desktop, folder yami izithombe, phinde ngisave esinye isicathulo futhi. Okay. Isicathulo 3. Right. Sengiyisavile icathulo ezintathu zi-right. Okay. Icathulo engiyithandayo lesi. Ngifuna ukuyiveza kwi-website yami, ngiyidownloadile ku-internet. Angingakezi lutho kwi-page lami. Ngiye nje online ngayigooglishela iy'cathulo, ngathola icathulo engiyithandayo, ngayi-download. Sengiyi-downloadile zikhona kwi-file system yami. Mengibuka la le folder yami yakhumbula, ifolder yami yey'thombe, ibina lezi ezinye iy'thombe. Nazi iy'cathulo. Isicathulo 1, isicathulo 2, isicathulo 3. Okay. Lezi icathulo zihleli kule folder ethi izithombe. Mina ngifuna lezi icathulo zivele kwi-website yami. Okay. So right clicka, ngiyayiklikha la. Ngiyayiklikha ithombe. Ufuna kwi-computer yakho ufuna ukubona ama-file akho emakhulu, because omunye uzothi yena ubona kukanje. Omunye uzothi kanje, uzothi angisiboni isicathulo, angisiboni isithombe. Omunye ubona kukanje, small icons. Omunye ubona kukanje. Uza la kwi-file explorer yakho, uza la phezulu ku-view, uklikhe ku-view, iyasho ukuthi layout, ufuna kubonakale kanjani izinto zakho, ukuthi large icons, extra large icons, medium icons, details, list, small icons, tiles, or content. Yabo. So ukushintsha la ukuthi izinto zakho zibukeka kanjani. So ngifuna ke ngizothi extra large icons. So iy'thombe engiyifunayo, isicathulo lesi, ngiklikha la, phinde ngiklikhe la. Uma uthanda upressa, athi ngingapressile ukuthi upressa u-shift, uklikhe, ziselecta zonke. Ngipressa u-control, ngiklik, ngo-left click. Ngisapresse u-control kwi-computer yami, phinde ngiklik. Ngisawupressile u-control kwi-computer yami, phinde ngiklik. Sengiyi-selecte zo-3 iy'cathulo engiyithandayo. Noma ikuphi la, sengizothi right click. Control click, control click, control click. Noma ikuphi kulezi ithombe eziwu-3, ngizothi right click. Press u-right click kwami. Uyanginika i-option ka-copy. So sengiyayikopisha iy'thombe zami, sengiza la kwi-folder yami yama-tutorial. Tutorial 7. Ngicreate i-folder. Create i-folder. Mengithanda ngayiqamba ngithi izithombe, mengithanda ngathi images, ngithi izithombe. Ngifuna ukubeka iy'thombe zami zihleleke. Izithombe, ifolder yami. Phinde ngene kuyi-folder yami yey'thombe, i-empty. Phinde ngicreate enye i-folder. Mengithanda, create i-folder la, mengithanda. Ngithi mina izicathulo. Okay. Create i-folder yami izicathulo. Ngingene kwi-folder yami yey'cathulo. Ngithi right click, ngithi paste. Ngiyakhumbula ngigcine ngiyikopishile iy'thombe zami eziwu-3. Nazi ziyavela. But uyabo le folder yami, i-view yakhona ayisethwanga ukuthi kuvele kube kukhulu. Ngifuna ukusetha-ke ngithi mina extra large icons.
So angifuni umuntu athi yena uthisha yena ade download iy'thombe zivele zinkulu, hhayi ukuthi ngidownloade isithombe esikhulu. Wena kwikhompyutha yakho i-view yakho awuyisethanga ukuthi ikuvezele ama-icon ebe makhulu, right? Okay, uma ngibuya la ku-Sublime Text wami, uma ngibuka la ututorial 7 wami une-folder yey'thombe, mengivula unethombe yey'cathulo, mengivula ifolder yey'cathulo kuney'cathulo zami la, nasi. Angithi yabo ukuthi uSublime uyakwazi ukuyivula iy'cathulo iy'thombe zami. Again, i-file extension ayingakudidi. U-WebP i-type of ifile esuke ikhombisa leyo file iyisithombe. Same as u-PNG, same as u-JPEG. Maningi ama-file type okustorisha isithombe. It all depends on iyiphi i-program ekhethe ukustorisha leyo information ngesithombe. Yakhumbula khona ilesson esayenza sabuka ukuthi isithombe uma uzivula nge-text editor sivela siyinto ethile esuke ibhaliwe ku-information ethile. So i-program ne-program istorisha ngendlela ethanda ngayo le information kwi-file, and then mase ama-program ekwazi ukureada le information a-interprete akukhombise yona. So uSublime Text wami ukhandiwe ukuthi akwazi ukureada ifile estorishwe kwathiwa u-WebP. Same as uma ngi-double clicka ifile i-program yami ye-computer yami ekwazi ukuvula iy'thombe ikhandiwe. Buka la, actually bayangibuza ukuthi le file yami ngifuna ukuyivula ngani, ngifuna ukuyivula nge-app ye-photos. Ngicabanga ukuthi u-photos fanele ngabe uyakwazi ukufunda lesi thombe, ukufunda ifile ye-WebP a-interpret. Nangempela u-photos wami uyakwazi ukuvula a-process le file mase yangikhombisa. So again ngithinta i-topic esayithinta about storing of information and having different programs kwikhompyutha yakho akwazi ukureada leyo information kwi-file. Ayikho into eyisimanga engisayenzile. Page lami ley'cathulo ngifuna ukuyiveza iy'cathulo zami. Ngizothi-ke ngiyiveza kanjani? Ngithi img omelu image, ngivale, ngivule, ngifake i-/. Ngiyabona ukuthi uyahluleka uku-interpreta manje uSublime Text wami. Why ehluleka uku-interpreta uSublime Text? It is because u-image is one of lawo ma-element engathi mina anomthetho wawo. Awuhloniphi umthetho ojwayelekile ukuthi mesithi element uyayivula uyayivala. U-image is one of those elements, njengale element ekuthiwa u-BR. I-BR ngizothi la, or ngithi H1 thi ngivale futhi ngibhale la ngithi izicathulo engizithandayo. Uma sengithanda ngithi sifundile lesson yayizolo, ngizothi kanje, ngithi SML small lo wasimfunda izolo. Ngithi ngathi beku SML noma beku small, ngathi beku small. Ngifuna ukuthi subscript, yeah, sub. Base ngibuya la ngithi mina ngithi my. Ngingakakwenzi lokho, angithi, because khona uzothi yadideka, ngikususe lokho. So ngifaka u-H1 wami la, control save. Nali page lami, ngime ngithi reload, naku izicathulo engizithandayo. Okay, konke engifuna ukuyenza engiyifunde from my last lesson. Sengithi mina ngifuna ukuba fancy. I-lesson yethu edlule mengizobuka la i-page lethu lezimoto sikhulume ngo-sub la, sub. So sengiyivala ifolder yami yala ye-lesson yami edlule. Sengiza la kwi-file yanamuhla. Sengithi manje ngivula i-bracket, ngithi sub, ngivale, ngivula i-bracket, ngifaka u// useyavaleka usub wami. Sengithi my favorite shoes, control save. Sengiyabuya la i-page lami, yeah,
izicathulo engizithandayo, my favorite shoes. Okay. Ngithanda nje ukuthi kubukeke kanje ya. Sengiyabuya ngithi la ngifuna ukuthi before H1 wami ngifaka u-HR. Yakhumbula HR sithe ufaka a line, control save. Sengiyabuka la bengithi now line wami la phezulu. Okay. Okay. So image IMG is a similar element ngokwe behavior efana no HR in ngokuthi awuyivali. Excuse me. So uvula ibracket uthi IMG uvala ibracket. So ayinayo i-opening tag ne-closing tag. I-element kodwa. Mase umbizi image control save, sibuka ipage lethu. Reload, akwenzekanga lutho. Okay. Image wethu ngizothi ngithi SRC, which stands for source. Ngithi equal to, ngifake i-quotation mark. Ngithi mina angithi akhumbula ukuthi sine folder ethi izithombe ezicathulo. Sengithi mina izithombe i-folder le. So ayinawo u-dot something. Ngithi /, ngithi mina izicathulo, ngithi /, sengiyakhetha isithombe engifuna ukuziveza, ngithi isicathulo 1.webp, control save. So file yami ngiyayisave. Ngibuya la mengithi reload, nasi isicathulo. Iyona ndlela ofaka ngayo i-image kwi-website yakho. Okay. Sibuye la, ngifuna ukuveza isicathulo sesibili, phinde futhi ngiyasho i-image element ayivulwa ayivalwa ngokwe-tag. I-tag nje eyimele. Uthi IMG, uthi SRC equal to, ufake i-quotation, ukhomba isithombe sakho ukuthi sikuphi. So mina ngizila thulo ifolder yami ngehle izithombe wrong angiyeke kanje izicathulo mase ngithi mina isicathulo 2.webp ngithi control save. Unukubona la kwenzakalani. Yabo kwenzakalani? Usuyabona le icon engathi broken, a broken image link. I'm sure usukayibona kwi-website before thizeni wangayinaka ukuthi ichaza ukuthini. Isuke ikhomba ukuthi lento osuke ufuna ukuyi-accessa awuyi-referencanga kahle, awuyikhombanga kahle iwebsite yakho ukuthi izoyithola kuphi leyo nto. Mengithi right click again, ngithi inspect, ngithi inspect, ngibuke u-sources. So i-browser yami iyabuka ukuthi i-source, ama-sources e-information ekule page wathatha. So for example nangu izicathulo, nangu HTML wami, izicathulo engiyithandayo, nayi navigation yami lengi-edile, nangu IMG wami, izithombe izicathulo, izicathulo, isicathulo 2. Uma ngibuka la, isithombe esilandile kuphela from ifolder yami esireferencwe correctly ilesi esila ngoba sine folder kahle salandeleka kahle. Lesi sesibili asiveli la kuma sources okusho ukuthi i-browser yami ayikwazi uku-interpret ukuthi yini le osukhuluma ngayo la. Waqhamuka uzothi wena isicathulo webp. So omunye umfundi uzothi mina iy'thombe zami ayiveli kuvele lokhu ingoba the reference to your source noma to your picture isuke i-incorrect. Usuke ungayikhombisanga kahle ifile yakho ukuthi if isithombe ekumele isithathe sikuphi. Asiyi-correct-ke i-mistake yethu. So la sesi-correcta i-mistake yomfundi bekumele athi izithombe athi /, mase eyayisave ifile yakhe. Sibuye la, mese reloader, nasi isithombe. Sesiyavela kahle. Ngithi right click, ngithi inspect. Ngifuna ukubuka la ukuthi i-browser yami i-interpret kanjani leli page. Mengibuka ama-sources of yonke information edingwa leli page ngokwe-browser, ithi browser yami ngilande ifile ekule folder
kule folder ngidila manje ngefile ebhalwe izicathulo, ngidile nefolder ebhalwe ukuthi izithombe, izicathulo masuba nama-file ayi-2, nazi iy'thombe ziyavela. So noma yiphi iwebsite uyakwazi ukuhamba uyobuka ama-sources akhona ubone ukuthi le information abakukhombisa yona ihleleke kanjani. Uzoyibona lento engihlezi ngikufundisa yona ukuthi store your files according to ama-folders. Hleleka ngomsebenzi wakho. Ku-important la. Okay. Angibuye-ke la. Ngifuna ukuveza isithombe sami sesithathu. Image. Ivale. Mase ngithi space src equals to ngithi colon, ngifuna ukuveza isithombe sesithathu isicathulo engisithandayo. Folder yami ibe correct, izithombe. Ifolder elandelayo izicathulo i-correct. Mase ngisho igama lesicathulo isicathulo 3 dot, angamfaki u-dot webp, uyalenza iphutha futhi umfundi, control save. Usethi umfundi, hayi ngibhalile nje mina igama le-file yami ngoba yena umfundi yena la ama-file akhe awamvezeli lo web3 ngobani kunento akangayenzanga la file name extensions. Uma uya la ku-view uyabona mina ngimklickile u-file name extensions. Uma ngum-unclicka la uyabona ukuthi ifile yami sivele ukuthi izicathulo. So umfundi uzofika naye abhale la athi izicathulo 3 ngoba yena eyakhe ifile mayibuka kwi-folder ivela nje as izicathulo. Ngoba ubuke yena ama-file akhe uwabuke nge-file explorer. Walithatha igama wazolibhala la, control save. Ake sibone kwenzakalani. Vale lo. Uma ngireload ipage lami broken. Why broken? Because umfundi akayinikanga i-extension ye-file. Uyibona extension uma usebenzisa Sublime Text nayi extension. Usuyabona oh le file yami yebo ikhona kwi-folder yami kodwa angibizanga nge-extension e-correct. Suthi .webp control save. Sengiyabuya la iy'thombe zami seziyavela. So into yomfundi isi-correct. Alright. Kunezinto eziwu-2 engifuna ukuyilungisa. Iy'cathulo zami uyabona ukuthi u-image ubehavisa oka-A no-span ngokuthi balandelana eceleni. Okusho ukuthi u-image uyi-element ethanda ukuncika kwenye element. Akasiyi-element eqala ngezansi kwenye i-element. Futhi uyavumela ukuthi i-element oyilandelayo incike akayiphoqi ukuthi iye ngezansi. So ukuze ngiphoqe ukuthi kube ne-space mase kulandela element ngezansi ngizofaka u-BR, which is a line break. Ngithi akube ne-break between them, ku-ede ku-line, ngithi control save, ngibuye la. Ngiyabona isithombe sami sesibuye ngezansi. Okay, ngibuye futhi la, emva kwesithombe sesibili, ngifaka u-BR wami, ngivale, ngithi control save. Siyabuka la, ngithi reload ipage lami, seyihlukene kahle zilandelana kahle. Okay, number 1 lo. Point number 2, iy'thombe zami azilingani. Angithandi ngoba zingalingani. So u-image unama-attribute okuthiwa ngathini ama-attributes okucontrola ukuvuleka nobude. So mengiza la ngithi space, ngithi width equal to fake quotation i-attribute yami. So i-attribute yami ne-value eyodwa, which can be, let's say 500. Ngingathi 500 pixels mengithanda. Control save. Sibone la i-width yami kwenzakaleni. Mengireload ipage lami, uyabona isithombe sami sesinganani. Ngithe asivuleke sinwebeke siye kwa-right. Okay. Ngibuye la, ngi-ede, ngithi mina height. Height wami mase ngithi equal to, ngithi quotation mark, mase ngithi 500 noma ngithi 700 px. Control save. Ngibuka isithombe sami la, mengithi reload, yasibona sesinwebekile. Yasibona. Okay. So into yami ngifuna ihleleke, so ngizothi mina 100 px. Ngibuye la, ngithi 100 px pixels. I-distance ye-page lami. I-page lami ama-unit of measurement, ama-pixels, not ama-meter, not ama-centimeter. Okay, buye la, mengireload ipage lami, sesisincane kahle isithombe sami.
Okay, ngithanda ukuthi nalezi ezilandelayo nazo zibe ncane. Again, fake i-width, width WIDTH, ngithi equals to, ngithi quotation mark, ngithi 100 px, ngibuye futhi ngithi height equals to, ngithi quotation mark, nakhona ngithi 100 px. Control save. Okay, I reload my page. Nalesi sithombe sesisincane seliyahleleka manje ipage lami. Ngibuye no image number 3 width. Uma ngipress enter, angithi ngifuna ukuba fast as a developer, useyangifakela u-equal sign, uyangifakela i-quotation mark, ngoba uSublime Text uyazi ukuthi ngifuna ukwenza. Only because ngenze correct ama-step okuqala, ngivula i-image, ngamfakela usource, ngavala kahle, useyazi ukuthi u-width wami, uma ngithi width, useyazi ukuthi ngifuna ukuqedela ngithi width equal to quotation mark. Sengiyafaka nakhona 100 px. Unit of measurement, nakhona ngithi height, ngithi 100 px. Control save. Okay, icathulo engiyithandayo athi ngibuke nazi seyivela kahle icathulo zami kwiwebsite yami. Okay, kunento kuyakuthiwa ini ngekhohlwa lento igama layo, lizobuya later, but siyake mesibhala i-code yethu mesikhanda iwebsite okuthiwa i-accessibility, kuthiwa website accessibility, suthi iwebsite yakho i-accessible kangakanani kubantu ngokuhlukahluka kwabo. So for an example, iwebsite yakho uyibhala nge-English noma uyibhala ngesiZulu, kumele ube ne-translation, uyacoda lokho ukuthi ku-translate amagama. For example, iwebsite yakho umuntu uzozama ukuyi-accessa akaboni ngamehlo, so kunalento kuthiwa ama-screen readers, so izo-reader iwebsite yakho ukuthi ibhalwe in kwi-code, i-read out loud to umuntu osebenzisa iwebsite yakho. So for an example, une-website edayisa impahla, umuntu uyakwazi ukuthenga impahla kwiwebsite yakho engayibonanga, esebenzise ama-prompt ukuthi imlalele. So for an example, umuya ku-Google, uyakwazi umuntu kwifoni yakhe athi okay Google, mase eqedile, mase ethi record, mase ngithi shoes, yabo, angithi yabo sekuvela manje iy'thombe, sengikhulumile ne-website no-Google wangikhombisa iy'thombe, yabo. Ngithi mina mengithanda ngarekhoda ngithi take a lot shoes, isiyangivezela take a lot shoes. So uma lo muntu esebenzisa i-accessibility kwi-browser yakhe, izobe isimtshela ukuthi take a lot link, imtshela ukuthi clearance sale, shop by brand, masethi yena clearance sale, akhulume, ingene ku-clearance sale. So ibiza lento kuthiwa i-accessibility. Iwebsite uyayikhanda, kumele ucabange abantu abanama-disabilities bekwazi uku-access iwebsite yakho. So one of the very important things uma ukhanda i-image is akumele uyishiye i-attribute ekuthiwa u-alt, which stands for alternative text, ukusho ukuthi uma ngihluleka ukuveza isithombe, yini ekumele ngiyiveze noma yini ekumele i-responde back to umuntu osebenzisa iwebsite yakho. So alt akasali uma ufaka i-image element. So mekuthiwa bengunika i-test, ngithi mina hamba ukhanda i-website page eliney'thombe zey'moto oyithandayo, mase wena uthi IMG, ufake i-link to, ufake ukuthi isithombe sakho sitholakala lapho, ugcine lapho, uyawaluza amamaki. Awungifakelanga i-width, awungifakelanga i-height, awungifakelanga u-alt, okuyena oshoyo ukuthi uma isithombe singatholakali, veza le text. Uma umuntu esebenzisa iwebsite engakwazi ukubona isithombe, veza le text. Sengiyafaka u-equal sign, ubhala la noma yini ebalulekile ngesithombe sokusifakile. So i-attribute leyo alt, and then equal sign, ufaka ama-quotation mark, i-value yakhona is what you want shown or read out loud instead of isithombe sakho. So suyasho ukuthi isicathulo sokuqala uma uthanda. It's control save. Okay, uma ngireload ipage lami akwenzeki lutho, ayikho into evelayo, kodwa ake sithi
bengisifake wrong ilink yami ukuthi ngayifaka wrong ifile yami, ngangamfaka u.webp, control save. Uma ngiza la ngi-reload ipage lami, angithi yabo isithombe sami asisaveli, sekuvela lokhu isicathulo sokuqala. So sekuyavela ukuthi bengihlose ukuveza ini lokho kungasaveli kwi-page lami. So alternative text awuyishiye uma ukhanda image element. Ngiyokutesta one day uyishiye ushe web p, control save. So awuyishiye yonke indawo, nala ngiyabuya, uyabuka njalo lapho engifaka khona i-cursor yami, it's right before i-bracket yokuvala, ngifaka ispace, sengiyabhala ngithi alt, ngithi equal to, ngifaka i-quotation mark, isicathulo sesibili, control save, ngize kwisicathulo sesithathu, ngifaka ispace between the last attribute, then ngibhale alt. Ngoba ngithi ufaka ispace, it's because ispace is important. If ngingasifaki ngenza kanje, akukho right. Angithi yabo manje akasakwazi ukupredict. Mengithi alt, ngithi equal sign, akasakwazi ukupredict usublime wami. Angimsuse ngifaka ispace, mangithi alt, ngithi equal sign, or abenga usho ukuthi ube idakelwa vele. Mase ngithi mengithanda ngithi my favorite shoe number 3, mengithanda, control save. Okay. Ngibuye la, ngithi reload. Okay. That was just into kuphoqa ukuthi ngiyifake. All right. Ngifuna ukubhala la into engiyithanda, ngithi mina mhlambe uma ngithi mina p, which is paragraph, phinde ngivale paragraph yami, ngizothi mina size, ngithi colon, ngithi size 6, ngithande ngifake omunye p, ngithi p, ngivale, ngivule, ngivale, ngithi mina color, ngithi red, mengithanda ngiyibhalela nje. Okay, ngithi control save, ngibuye la, ngithi reload. Uyabona ukuthi ngoba ngisebenzise u-p, lo esithe uyi-element ethi mingena ikwase, ethi mina ngifuna ukuhlala ngedwa, angeke ngilandele muntu. Uyabona ukuthi uvela la ngezansi, yabo, la ngezansi. Okay, angibashintshe labo p bami, ngibenze o-span, ngithi span, ngibuye ngize la, ngithi span, ngibuye ngize la, ngithi span, ngibuye kwikhala yami, phinde ngithi span, control save. Uspan isithe akaqwasi, mangithi reload, hayi, size 7, color red. Okay, more or less akunankinga. Phinde ngikopishe yonke lento ngizobuya la ngezansi, phinde ngifake esinye ispan, ngivule i-bracket, ngithi span, ngivale, ngivule, ngivale, sivalekile i-tag yami, element yami si-right, iphinde-ke size 8 engikuthanda la. Okay, ngiphinde ngibuye ngifake esinye ispan ngezansi, span, ngithi color engikuthandayo la, ngifuna ube blue, ngivale ispan sami, control save. Okay, buye la, size 8, color blue. Okay, ngibuye la iteki lami lokugcina, ngithi span, vale, ngithi size 6, vule ngivale, enter, ngithi span, ngivale i-bracket, ngivule i-bracket, ngivale phakathi nendawo, ngithi color, ngithanda ube pink. Ngiyazibhalela nje izicathulo zami ngithanda zibe njani. Right. Okay. Ngicela ukuthi ngivale la, angifuni ukungena kulento
ye styling kakhulu. Ngicela nje le class ukulishiya la sisakhuluma ngama images sabuka ukuthi i-element ebehave kanjani image, i-element elandela enye element. Uma ufuna ibuye ngezansi kumele ufake u-BR ukuze ibuye ngezansi. Sabuka ama-attribute e-image ukuthi maphi, sabuka ukuthi i-image yakuphoqa ukuthi ube ne-alt. Sa-update i-navigation yethu uku-edda i-page lethu let's 1 2 3 4 5 so that sizokwazi uku-navigate between ama-pages ethu kahle. Ngicabanga ukuthi kulama lesson alandelayo sizobe sesiwa decorate ama-page ethu abe mahle. Sizothola i-design, mhlawumbe sogcina i-design online, si-decorate ama-page ethu ukuthi amatche leyo design. Aqale nje abe mahle so that i-website yethu ibe yinhle. Ayibona imbi kanjani? Uyabona nje ukuthi akuhlelekile. Uyabona amakhasi, izikole zethu akukuhle. But ngicabanga ukuthi ngokwe-HTML, ngokwama-elements, we have enough elements kumgodla wethu ukuthi singalikhanda iwebsite elisuke line-information. But now we need to start styling iwebsite yethu, right? Ukuthi ibe ne-style esithile njengoba kade nginikhombisa la kulo TikTok, kulo one KitKat lo Desmans, lo KitKat group wethu. Yabona nje ithiwe animation lokho, yabo isithombe sakhe la sihamba yonke indawo, une-banner. This is called a banner, yabo. So that is all on styling. Ngifuna nathi siyenze navigation bar yethu izoba kanje, sizoyifaka i-logo, senze i-banner yethu kwi-lesson yethu elandelayo. But on Friday, which is 2 days from now, into engizoyi-check-a ukuthi sobe senza i-revision, mase ngi-check-a ukuthi wonke umuntu usahambisana nami. That's what we're going to do on Friday. But next week, sobe senza i-styling. We have ama-pages are enough manje with information about us. We have information enough about us, but manje sesifuna ibukeke iwebsite yethu by applying ama-styles. That is what we're going to focus on kuma lessons next week. Any questions? Any questions? Any questions? Abantu babone konke kodwa noma kwathuleka nje. 18 June. Sikhona sesiboneni. Okay. Hayi La mase ngithule ngivele ngibona ukuthi sengingedwa. Okay. hayi bambekile Angizanga? Sikhona sizibumnandi belesson. Ayasime mase kumnandi kakhulu. Gcine sekuyinkinga. Sesithathe 1 hour 40 minutes. Kusemnandi impela kodwa ke asithembe. I think mhlambe ngingabukeka all over the place, but ngizama ukuthi as senza ama lesson ubone ukuthi sibhekephi, futhi ubone ukuthi what is possible yini ozoba capable of ukuyenza uma lento usuyimasterishile. So ngifuna upractice with that motivation yokuthi uyabona ukuthi awuyazi lento iyahlangana and ukulwela ukuthi into ethile angiyazi, bit by bit kuzohlangana konke, yabo. So on top of enjoy lesson, on top of watching, go and do it with laptop yakho ukwenze wena uyibone ukuthi awuyazi nami i-navigation senginayo, onke ama-page ami ngiyakwazi uku-navigate.
so that by the time mengithi kwi-next lesson senze ukuthi uwazi ukuthi yazi into ethile mase ngayifaka vele izofitha la. Okunye uzenzele wena kuma-pages akho ukuthi athi ngi-add link la noma ngenza ukuthi because wena ufuna i-page lakho libe lihle. So ngiyajabula mekuthi abantu ba-enjoy lesson, but practice. Sino sisuzandile klasi lanamuhla cha bakhonyana abantu bebesatelekile kulezi insuku. Sino zoba uNomandla okay, uzoba Sizwe Mtshali. Angiboni ukuthi khona odrope off kule lesson cha ngibona abantu bekwazi ukuhlala kwi lesson yonke. Lo last week owathi unenkinga yokuthi uma ekwi lesson uvele ngaboni lutho namanje kusenjalo uzamile ukudownload ivideo ayibuke kwi-computer yakhe. Cha namhlanje kungcono ngishintshe indawo kungcono impela nje ngibone yonke namhlanje. Oh okay, hayi Yebo. ngiyabonga. Ama-video ethu uyakwazi ukwabuka ufake high quality ubone kahle la ma-video adlule. Ngibone nje ngalezi lesson ukuthi ku right mangiqeda ngizowa-downloada ngibuke ukuthi kanjani ke manje. Okay. Mhlawumbe kusuke kwenza nane-difference usiphothe kuyona i-network yayisuke slow. Kodwa namhlanje okay. Ushintshe ne-network namuhla. Yebo. Unosizwe lethu Nomandla. Uzoba Zandile ubheke Nomandla bonisiwe. Ngathi ube khona umuntu Nomandla. Nganoma usedrope off. Ugift ukhona? Bukhona sir. Ugift nani okungabe ne yakhe into yokujoyina. Ubani engimshiyayo? Nginozandile usikhumbuzo Mgomezulu ubheke Nomandla Usizwe Mtshali ubonisiwe Mkhwanazi usizo lwethu Nomandla ugift. Ayithokozani uphuma manje. Phuma manje okay. Thokozani. Right, so like I said iqala lesson ngizonisherishela i-link enama files engisebenza ngawo. Wena hayi ukuthi uzokwenza copy paste, uzozama ukuthi umuhluleka usebenzise lama files ami as a guide. Ukuze ubone ukuthi kushoda phi kuwe ulungise. So I would recommend ukuthi uqale wenze by following i-lesson umuhluleka uhambe uyebuka ama-files. Sizolokho esenza kanjalo until ngize ngimfundise ukuthi nawe uwenza kanjani ukuthi ama-files akho uwaphushele kuleyo ku-GitHub so that even when ucela usizo unginika i-link yama-files akho ngiyakwazi ukuya ngifike ngenze i-pull request ngikukhombisa ukuthi fanele ngabe ushintsha lana la. It's a very advanced topic. Sizoyenza towards the end of maybe ama-programming languages ethu or mathathu. After HTML, after CSS, after JavaScript, ngizobe senginifundisa i-version control. Mase ngikufundisa i-version control, ngizobe sengifundisa ukuthi uyithenga kanjani i-domain yakho, i-domain name yakho, njengoba ngikukhombisa siqalile lesson. Ukuthi umthenga kanjani uNomandla ubheki nomandla.co.za. Ngithi mase ngikufundise lokho, ngikufundisa ukuthi uhosta kanjani ama-files akho kwi-computer ekwi-internet so that umuntu umeya ku www.nomandla.co.za akwazi ukuthola i-website yakho. That will be the end of i-basic course yami le enginikeza yona. And then after that ke sesingenza izinto ezi-advanced if time permits. Ngicela ukulivala la i-lesson yanamuhla.
And as always, lessons are recorded. So save nginithumelele i-link to i-video yethu. If ingekho imibuzo, cela ukuvala la. Hayi sawunga full school. Alright, Manchinga, asibonane Friday with folder to folder, file to file, matching with ama-files ka-teacher. Ngiyabonga nami. Siyabonga. Alright, stop recording.